peska izvikla, ljulja sa neba. Dotakne ga di god crvikva, svrkam panela. Tvrd je pelin i rogač, ali isto ću se snać, jer Bog puda tvoga srca u tom mraku mora nać. Hej, moja zvizdo, daj se, moja ljuta, rani se, dođi le... 500 sudionika, u prošloj godini 150 već prijavljeni. U ovoj godini Sinj, Imotski, Split i Supetar po prvi put na našim otocima. Naravno, ove će se radionice ponavljati više puta. Trudimo se zaista osigurati edukacije za sve naše sugrađane, što kažemo od 9 do 99 godina i zaista u konačnici svima osjećaju da su nešto naučili i strah od korištenja digitalnih alata se definitivno smanji.